Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah kaki napasita rupa Allah taala pakai gunai waktu cinampak isitunganna. Waktu ini adalah waktu yang paling istimewa dari 24 jam waktu napat tentu pong Allah Ta'ala. Masing-masing nabagi waktuna si bawa pakai sibin. Jadi situnganna tu koto melo bicara ibadah. Ang kami matu pasangan na ibadah si bawa keadaan. Makanya sering saya sampaikan mereka ubah lebat tu makada iya ko meloki lolongan keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu, maka memang perlu ya urui. Maka da angka ibadah si jojo ibigau dengan waktu tertentu. Walaupun ia riasanya bakasiwet digaga batasanna. Istilahnya digaga batasanna idi maniharonon roi maka dakiga bakasiwet melo ibigau. Kecuali yang memang natatapkan pong Allah Ta'ala watruna si bawa pelaksanaan. Kami matutu ibadah iformat di nawat dingiru bayar na sabab pong Allah Ta'ala mengatuk patan. Jadi iya ko napigaw ada iya ro disebut ta'budi. Betungan na idi ate masong palori pong Allah Ta'ala garisi kami makada makuy watun na. Na iya sampajag ni situngan na tuloy gaga palawangan na. O sampajag perlu. Jadi itu gaga makada mapalawagan ide ina tuloy si sampu ha. Jadi sampajag subuhe, sampajag loroe, sampajag asarae. Cuma angka bitaw panrita. Maka da subuhe itu angka palawangan na lapolorong. Iro jumhur maka da subuhe angka betul na maka dia tu subuhe ya na uba na matan na secak laban. Jadi ya ko ijama imon rin na liwat tumumba na namatan na se makadama ni qadaan.
Nasabatannya na betul na. Tapi iya ro sampajange pamulan na me mapamase. Jadi iya ko sapaki pamase talay pamulan na. Iya ko capak na at dampang mani. Nasaba sitongan na madosa ni apa tuli itunday iya ro jama-jamange. Kecuali angka okohat desa puray na bita mas sampajang misa agak larut malam. Istilahnya lalu malam malalalawan niya makoro makadatate sera nappa na jama sampajang misa makadai na bita na porang ni sahaba bikin dewa kita orang ilok ko umak ko umarajing ko makina jama sampajang isitongan na ya sampajang isa labi makanja ko makuy. Jadi makanya Nabi bikin dewa kita urangi lopori umat pun narik ko membaratkan ni sampai jangan saya makan jak ko makui. Jadi itu ampai ko kakagiatan dia nama rigaga tu di pasoro-soro cek dek betul nisa maka dalam pengajian mengaribi isa kita te aruapi na to mas sampai jangan isa pede malalalale wani itu makan jak tapi pun ia metopula ya mati iya na tate sirana layase pede matandre di wita tantangan nala dicakar dulu nala to di baki tanga jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang iya jadi angka kamah atau pengajian angka kamah atau ke acara na takut na pasoro cek dek betul na sede na pas-pas bate na jame makan tamana aja mo tak protes na sabak na binta biasa mo inalampe bahkan maka na binta iya ro sitongan na labi makanja waktu tawurang nyo ko umak ko na reko nalalay kang ito itu sebenarnya jadi ro na binta tau matandre asinyawana lauri umak pura na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai sunat tarawih talumpan nito milo matarawe na naon royolo bolana betul kan na dinasu na sabak magay bitaw inarekpo iya na ro na puko ka sahaba aka sunna miro nasabari na madodo ni ko mapuasay iya jadi iya ro nakita orang jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan pura na target opo masyarakat na makada dito gaji rumah tu na masih saraya ko kuyo pake nah iro na bitter pemimpin yang hebat itu iya aja nali na minalaw kurang ito na tu ampay imange tama to ya tu tama marang ya tu pemimpin makada aja na alemu muala dasar makada malampe hapalamu ko magala ko tattong mawata pisi mugan ruso ni mancajimangi mo baca ni sidigeso ang kanita monri din ni sa pasikat-katay makramegi aja itu dagi megi maga jadi itu agama seperti itu jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantren guru pangaji mesti itu nasabak dena pada mana kemampuan na tahu jadi iro nabita pura nakuru ni makanya nabita na contoh kamu tu sampai jam meta ang kanabita na sampaja bahkan suju maketa dia seorang bekoe maka ang kanabita mas sampaja sunnah duhai suju sila da sahabat tajam itu nabita suju dia pernah toko mangingi itu dan nasalay sisag nalopa sa mali bembe nagiri ina panalalle puray natatta nalingi bayne na nanasi na rewa pema suju mo binabita maga na kira-kira tanah ko gang kabimbe puray giri puray lalle puray tatta na torewa na suju mo na mangingime man iro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah yan na ro na punangin na bita makadaya Rasulullah dendre betul na wita ki suju mataja nga met pole na rewa na pole boleh tun kamu pi suju mo pi aga nasa na bita makadaya na bita saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersujud. Yan itu ampai ya ko manya-manyamang sa cuma ya miridi. Toli iya royala dasar makada. Yan ibaca na subhana rabbiyal a'la katal lupa jadi. Itu jadi yan nalatto na ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katal totokon na padahal tanya iya ro. Iya tu tahu pandrita ang kamak kada pitu ang kamak kada talu kato makada na mo cicam ni ini manin non roy
Iya ko manya-manya isa di pegay kang iro makuli-kulingat doon na iro. Cuma iya itu ampay ang kaibatasi makada akatallu nasaba iya na ro ako akatalluy sadarhana niya to otoman jima iya ko to masampaya sunna hindi man ni mekimet taro ko tapit tayo. Kalalo nang kabubak masampaya to pa nabaca si digeso siraka. Iya, nabaca si digeso siraka nabita pura na pala to suratul bakar nasambu mo pa. Iya. Tapi aku ini kadang nung layar, yami, pa, iya tu tapak pulo kumatitu na pangaruy. Ya ko makanja-kanja itapak na tawe na bache tay silampa na samo pa maponjo. Iya, para mi ko rin na makanja. Anong tungan na makanja sinetro. Ay namo siya dito na sanding. Ya pananyawa ko iklangi. Nako, iya nasa, wah emang kata papa aja nih. Pakiro nasa ba, makanja na makumato ko baca koran na si tama na tawe manyamang yung kanja tapak Insyaallah nabaca imangin na pulo na ya tuli na sa mo pa mapunjo tapi iya ko taw din na makanya tapat na puluhan labo na je nabaca tuli mata mo pa pala kaje na pangulo saliwa may mahasandala na natama masigi itu jadi itu bisa dia memang lari kama kiro jadi me pulo kita pa jena tunang kamakada namo kasab asap barakangi ang kabatasan na magkaday taw pandrite diga gabatas na sa bara tappa emiton kabatasan na. Jadi ya kung kataw makanja tapat na matandre tu sak barak na ya ko madodo kita tapat na malam mato tu sak barak. Ya kung kataw makada namo tu sak barak kataw batasan na ternyata sak barak terbatas tapat mo makurang. Itu ya makiro. Yan tu ampay nabi tamak ko man ipatanra kini perruun tadi kan masusah. Lay jambangin ni yolo bola na din kana sabak makanja itapat ito linapakalulo ataw nasa yan nalay de ang kasyero dali kumaile mapipachi tololo nga siya pala makiro jadi ko iya ko yaro ipake nakan nakilasa alhamdulillah kanapa susudo sa nakiringan nga po Allah taala pa nabita makada siya susiwan ni umma ko malasa si tao dosa ni laga kinaro ko iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo mali tanya tu ya mali anu na tawe ko ko ipakalu makiro kanja paga yo ko kini lo njo na taw de iyo kendo kalau runtuh matu lau jamu kok apa kadang-kadang begitu jadi iya ko ipakalu lau atau ya gagae itu gak masalah nah sebab memang okotoni ro penting na makburu tasawuf tawe apa tasawuf itu toli na arahkan itawe mapakalu lokoro apa iya ko hitung-hitung kami wasila daki iya ko tasawuf itu napakalu lau okiro ini pacane lokiro na sitongan na kang magi na to makadata sa may gaji bahasa ng kato makadata taskiyatul nafs taskiyatul nufus penyucian jiwa pada mo itu bahasa na nila itu yung makalay penyucian jiwa betungan na pikwi cara na yaro kalbue melo ipacingir aja na migalat da ropona na iya ko sikiri na to sikiri na kalbue sikir la ilaha illallah sikir Allah yaitu sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memang to cuma itu maka ada wajib maka kiwa masih nang kagagi wajib maka itu pandite kebutuhanmu memang to pada ya ro andrewe tanya sitongan itu andrewe kebutuhan memang to apa ya nade tandre manrasai maku mati itu ruwe ya nade andre na andre na ruwe sikiri yana tu ampai patareka itu maka na nabita maka ada jadi du imani ku bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru itapakmu dengan kalimat la ilaha illallah yero tapi kita baca tapak jolo tuli tatagan rusuk materu nasaba ya ko tapak malam mapa namo amagala watak kaliwi makatobela masigi namo amagala namo ko tapak tapi ya ko tapak makanja namo mabela macabe to maka na sahabat na nabita 2 jam malala na panadati masigi mabere jama ibarat 2 jam na pada tu pare-pare ina tunang kataw pudangi guru takalisiden dengan almarhum maka itu syukur ko ngoko kampung makanya di masyarakat maka guru tamaga kanja na nasa maya di masigi bago biasa siti ni 5 ni masigi ko kampung maka guru tamo sa gaji makanya tapak na teko mega masigi ko kampung malam mamia to nasa magin ang kapon nasa demi ato dulu malalang lo maberi jam sampai bago masigi macabe jadi itu pesan na guru tabetongan la megatoni itu pangewang itu dena nasi dita itu apa iman tasyapi iya ro sampaya Jumat na pasidi maka dade na sa sampaya Jumat na teko deno ko masjid raya ko Jumat itu yan na mulok ko masjid raya si pulung iya ko itu kampungnya 2 tahu mak Jumat cik dito sa sampaya Jumat dito ko masjid raya tu iya na tu ko iman tasapi na sabak melo pa si pulung ito
Apa tatar-tatar ni makoko atau may kan masih bicu mak jumato ni dia kan nak dapat 40 agak jamaah itu ya, makanya itu pikir seperti itu. Kemudian ukui lalana agamata mesti risangi aga tujuan tak sitawan nak dua mije dua mila lu to nomor si di pamase ya ko pamase tunggal pasti po Allah taala nomor dia gagalian na yang kedua syafaat ia minta bersyafaat apa angkal lari lokko korangi syafaat Al-Quran angkal lari lokko nabita ia syafaat ay lokko nabita dua to angka syafaat khassa angka syafaat umum iya kemudian angka to syafaat ulama itu panrita angka to syafaat anak perempuan jadi biasanya syafaat patulung yang kata wija-wija pewai makunrai ada nabi tani gini gisalai dua atau telu anak makunrai na ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka tuh hadis ini korone mana anak kesabaran jadi anak makunrai na jami itu nabi ahli ibadah yan tu nilodon nabi ta maka da pegayang nak makunrai puluh koma supaya mega tu salama atau matonna ya rupa dongan na nabi ina tu ampai ko hadis ay maka dia nakama lino na rekode na 1/50 ici dia roane 50 makunrai perbandingan ya mamula meto ni mita makumpai ko mapangajian ni madari ko manisunna roane tapi tu mani cili ko makunrai mana manilomon iya iya mamula meto jadi ya na dia na 50 perbandingan na dia nakama itu ampai ya Pak betul maka temi kamalino kay dito po masilang ay dito agi nang katohan desa na nabi tamak kadang kadua lo ya natat din na ya tu dua dewi matona tu namelo ko Allah taala ka tan na kulin gayaro nomor si di bembe ya na de nagaga bembe itu bembe pakai mahakeka ya iya na de mento nagaga bembe itu bembe ang kataw jadi tu ligere mana kajacaku syukuran kita gereto mapabot kita gereto ni cuki dia nak kana gereto magi na dia may ka iya jadi iya natak din na iya tu bembe tandra na iya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat sebab dia mematona nakilorang ipo ang Allah taala tatamba atan kulin iya nama kamu pay ka bembe tolok ko rumah kay ka iya mo ta masilang emi ko chapu ni bembe macari itu kama dino jadi makomentiro aturan na agama. Jadi memang Nabi itu sudah memberikan tandanya. Kemudian, jalurno na pamaseka po Allah Ta'ala. Iyan na to ang may tawpan rita. Tadi na pa dyan, napak gurun mo. Makanya ko melo ko masampaja. Pakanjaki abuju na at imo makanya di agagay ujame. Pamaseta mi po maladaw harapkan. Tapi iya sang tingkat. Apa madupa-dupa memang. Apa angkat tau ipaleci, panapa melo. Yung lilaw mapangadya, tapaga, makalagan rita ang kami to makoto di meto na kada aga ilolo makalami aga nan tahu makalai soto na saja na Allah jadi ang kami to namo to beribadah makoto to isure makada sapaja aga pelan sapaja makiro aga gunana tapi yelo na sapa ima dupa memang tu tayo jadi dia tu ampai dalam setiap ibadah itu angka to pahala itarogang itu papalece tau kutu Itu, wadang kada nigi masampaja sunat duha 2 rakang, dena isele, dena tomelo sele apala haji dan umrah, apala ngumrah sisang niya to kusulmo dena po Allah Taala. Itu duha 2 rakang. Yun na to. Tapi ya koppa ide na kasiyasi wo na yan na rumala na harap ka karawa yan na to sampatu de na to kasiyasi. Iya ko anang ipatamay suruga melalui babu duha, waliwa piriona. Padahal papalece ya ro. Pada media anak talono na masikolo wali ko sa pedabaru. Tanya jisip sepeda situ ngana pokok melo mi kole masih sekolah. Ina iya demi hadiah supaya lawi pada mi tu papa wai dia na law kini diga hadiah. Deka aku tu kana pagar raja langit palomba ko menero hadiah na ron lalu. Kina tu ampai kong ke perlombaan domino natako to hadiah na tapapanno. Padahal mado jalan tu ele. Jadi magai nasaba memang hadiah makumati itu ko gamay. Jadi rupong Allah Taala na talong ni hadiah padahal tujuan ta kaya miro pamasi si syafaat pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga na saba amalan diga kan nabi tan makali saba namo ga ini makali nabi tan namo nya dia tau tama suruga na saba amalaku pamasi nami po Allah Taala ni meto ko tumelo ma de ke ngamala o mabila na saba ito to wadi gi mapangiwan ko surimon de ko makadaki amalata
Maka dia ini ya masampajang apa? Maka dia masuk pengalatan. Ni gamalik ko tapak masampajang. Na makalili matuko. Aga beta piko. Di ka makiro. Ni gamalik kenri pole orang parang yan ka mo sidaka. Ipapidali ta po. Kenro nang kamasikiri ko. Maka nasa baidi malinga paringarap po. Na po ngalata alam ng mote. Yan na to ampay maka dato pa dite. Dito gaga ibadah mo pigaw kecuali pengalataan. Yan na to na pwede na dito sompo maka wani kaya masampajat tahayo. Na dito to nariko di gatap pa naligi pengalataan. Na patinro niya to bawa din na parewa iruta dito to. Basu bupite Muhammad masjid. Magay nasa ba ituto. Jadi yan na to ampay ito lilaw yung ko pengalataan. Ito ko to may matinro ilaw ko pengalataan. Yan na to ampay tau ulama riolo yaro na paguru ki makada. Iya ko to suju masampaja pada nak barat. To suju masampaja subuh ilaw memen ni o ko pengalataan. Supaya wadingi ijama matu sampaja loroy. Iya ko to suju ko capak na sampaja loroy. Ilaw memen ni na ijama matu sampaja ngasaray. Yan na ro nasa sampaja si sumpu. Yan na to nakada sampaja tepat tu. Ini makira. Yan na ro ya sa sampaja tepat tu. Tanay ya tuli na sampaja cukup binacenga sampaja mapat tu niya sana itu. Jadi dia tu nasa sampaja tepat. Karena memang hadisa na nabita. Hadisa. Kalau runtuh kok kita na din ang Pangulo Imamul Ghazali maka dia nabita. Umatku adalah umat yang terbaik. Nasaba alena na rekonasalay si dedece elete ila ko decilian. Yan na riasa mapasisumpo. Makanya ko suyo pacapuran ni sampaja subuh atau kameman ni ati niya kameman ni tilaw meman ni untuk masampaja loro. Jadi sinina ala langata pasti menuju ke sholat. Loki pasai kalau ki sampaja ni situ kan. Cuma to lomi pasai pak ita aja ngiloro. Makiro. Yan na riasa salat din nakalatu yan na kada to padite. Namo ko ka yase non rotin roku, namo ko ka galuku mate, namo ko ka dara mate, ina matito ka sampaja. Iyan na ro na masuk. Apa iya na deta niya kami mang itu wabela patu palawangan na. Maka tu bela na 5 tuman ne 10 man ne jama sampajang loro pasimatu na patajama bela pay di makalatuan. Yo po ko taniya kami mang ipasisumpungi. Pakumana tu masa pasusak kaki atau kami man yati niya kami man ni untuk makadade melo ka mapasusak ka si topema. Makaroba ki makoto. Namo paboto ije vita makoto ya ko jaman te paboto dasa ito boto siya minggu beba kita lo si ruto siya minggu be makoto ya tu tiasa boto tamapat tu jadi mako ba yana tu ampai si tongan nakoto melo ikat tangi itu gagay o kumana mito jadi angkat to ijagay memat to makoro pade dio na sampai subuh atau kami maniati untuk masampai loro ya kilo mekilo pasai mekilo galunge mekilo darah yang jelasnya menuju ke sholat. Apa pura ini akan untuk masampaya. Iya naron akan na mapasisumpu waktu. Itu ampai sampajangnya, angka niya melo masampajang, angka niya sampajang. Iya ko niya na sampajangnya, okay kata dere. Iya ko niya melo masampajang, okay capak na ita. Makiro. Jadi aja tepat tu ya, bila pati di mapalawangan. Jadi setiap langkah kaki, nasabakang hadis sama to. Makin nabinte nang kataw puraman niya mapigaw deceng nacatat ni malaikat dia pada jamay yang penting pura ni mannya nacatat ni malaikat mate ki matu tuling jalan niya catatangin na sabab puray niya kan ni untuk melakukan yan na to nakada na mo mate ko tuling kataw pahala mo lulong makwito nasa niya sampai tertentu yan na mega natareka katawid na madari mega salah-salah apa tahu dito na sampajan ng rima guru natambay ni nasa dega gamululong ako di bisa ngisa na sampajan guru yolo isa napa makadaro tu balalin ro dega gamululong na rata-rata taw mabicara makito taw di na sampaja sapa bipuli iya nomole na dito na jam na kuncinya itu kan ibadah itu itu sampai makadaka pura utaliti pak 2 teluhat desa na nadita makadaka demito gaga ibadah pada sampajan itu digaga. Apa satu-satunya ibadah tunggal itu cuma sholat. Demi itu namanya campur. Ya kau toma puasa atau menonton, nah dia batal puasa. Tapi asam pajan nih dia nonton tanah batal sampajan. Demi itu kagak tuh. Ya komen itu mah kena curi tama agak dia agak wadi sama secara langsung. Macuri tama foto macam neko. Tapi iya kau sampajan dia cocok. Iya.
masih kiriki mangaji na to manre akhlak ni adab ni tapi ako sampajang namo ang kanan retasilyo kuisi mo mualay na pamuam maulangi ni apa itu ampe din di makacak dilay ko to masampajang ina to nasuri na bita bersiwa apa pura kamay man redang kay sita magoro nang kanan resipolo poro na masampajang tuli kajili-jili dilana papai si magoro naruntuan re tapanamay aja itu laggayer dem nawad dia pandrungan layolo nasaba magay makade na bita adabnya itu nasaba itu to masampajang tau syulok wa Allah taala makanya itu dikesamping. Ito na to ampay din nawat dingile to yolo na to masampayan. Ni nawat ni maka din nabita bikin ang kapapitiran na labirang itat tungo kasi na awara pinara ka jahannam arwa pulo na taw na yale to yolo na masampayan ni bikin ang ka istilahnya wat ding ipapite ilabirang itat tungo kasi na arana ka jahannam arwa pulo na taw na iya pulo yolo na to masampayan ni itu bahaya. Jadi maraji-raji itu tuh megaya tu agak pak yang enggak biasa pada dia tuh tudang batu kiburu wah bahaya tuh ya tuh pak makin nabita bikin lewat dingi papite kok mulai birang itu dangi awara malu lu macolo wajujung mulu limu nan repi nah iya tudang itu misalnya itu bahaya ini maka apa yang tahu kalau kiburu tapayar non itu udah macurita jadi nah iya kok aturan agama itu pak situ kan kalau dalam pikir ubace ko kita itu iya tuh tau matebe mesti tuh dia curi nih tuh dia curi nih tuh tau matebe namo tuh ya kade tuh nawat dia ya se mematoy apa imam mematoy itu tau matebe situ kan makanya tuh kau masam pejato mate yolo na imangin onroy kin rimon tau mate ko ya sampajangan yolo na imang itu iya na to ampay ko mangiringi janasa pala yolo ito matebe na pamonri na monroy aja to si tala yolomi maka na yolomi man na tanya mangiringi sana ya to yolo na tonroy ina to ampay maka da palaba ina pamonri monrin na usahakan ina to yolo kecuali sopir di ambulans dia meto di monri apa onro na to ha kemudian aja mutuda ko kikiburu ko de na tama calori na kalabong ito matebe to yolo me matito ya ko tolat to kiburu na de panipatamo ko kalabong itatong iya to ampay jaji pi kalabong na pay bawa to mate makiro itu bihurmatil janazah itu apa iya makokoy istilahnya agama ta nasuro ki maka da kotoloki buru aja na me gabasa da pura ya julek kay mi ko ki kapot tamarin pak de na tolat to ko den to majulek pak de na taratoro dia natarator itu yo pokok kiburu malam pume maka manyamang ina ruya madari ka manawanao maka da magiro na dega gatau maki gua kiburu bela siti makanja lempuna aja napa iya jero pasian ite to limilo na si depe maka da pasi depe ka yanu tulu ko panon itu limu ka kacili kamu pakoro iya ang kalalo to na pasi topo iya ang kepatwa itu biasa nabahas menjadi sulama tapi bita dia putuskan maka dia napututa dia napalabay maka dapat diga ilang matatto taw betul kan nalay goro maninap ya pacokan no nasaba macipi tana ya tu di okorapang manyama nasaba ang kamopa iya ko kuyu pandangan kan nasa 10 juta lang di orang palamungan ngicili ya ko ku Jakarta ka dapi 20 juta nasaba de gaga tanah Pak ya ko Jawa tuh Pak kiburu Jawa kiburu na yung pada biasa kalau ang kanagoro ko to jaji nilapa jadi kia memang ni nampay tongko aja na tamay we jadi memang kalabog yung kataw mate din nataja apa pura kia memang ni napa mataja betul kan na yo pwede ko may macay pa kampung nasa nilawdogan ni mati padahal dia jero ka hubungan na ko to melo din na tumatang nga surome man ipakya kalabog kay 10 goro ko to dapat natongko kada taron yung ko to din na sila na mataja kataw mate pura dio langsung ibawa din na kada napay kaya kalabog na din pa nasalasay yo ko pura memang ni nakya ko yung pada to katakya memang ko jawang katakya memang pura kaya memang gitu tinggal na tambay man ice de makarami tambay lu na mi tambay ice de lon na mako man tapi ako idiwa China ya tu lagi ulerang mega pagpagawag ite ko masiki makibua
nasurangi ulirang di otomate dia nanti lo masih gitu mereka tahu mate apa ya kau nak bawa lagi lo nasa kanya tu nasa milau doang ini lo dulu lima di maka tu mereka tu bicara na tahu ini makalele dia apa kalau kau nali pangupu iwag imang itu wujuh yo mana sa milau di tomate imang milau di wujuh padahal tanya wujuh betul kan na yero banyak wajah itu bicara gitu kau tahu dia dah paham dia tu makai ke makokoy. Sini na teman-teman apa Allah Subhanahu wa taala hadir. Makanya iya ko agama ka dua jalur na to, angka syafaat angka pamase. Iya na to ampai ibadah na bagi dua to kung Allah taala, angka wajib, angka sunnah. Tak bagi dua to, tak bagi dua mana to? Wajib isaka pasidakay na sunnah. Sampaja wajib engka to sampaja sunnah. Haji wajib engka umrah sunnah. Tak bagi to, puasa angka wajib, angka sunnah puasa sunnah. Magi na tak bagi dua. Nah sebab memang yang sunnah itu lari ke syafaat. Iya lo wajib pamase. Jadi aja lalu tata aja pahala maka masam pajaloro ki makopalana. Dia tu kagak narampe. Maka dami ni gini kita angka jenek na kubolana na lalo masigi mak gereja mak lolongangi apalang haji. Jadi ya komeki lolongang apalang haji ciceng. Dia tahu Makkah apalana ta lolongang okui bolata mak jenek na palong masigi. Gereja mak ibangun atau ke istana ya tahu. Kebolaan ko suruga makanya. Itu boleh ko suruga magampamu yaki ko ini baca puluh lagu ke 10 ko ini yang kena bola. Iya. Namun dia nalo masam peja subuh na baca puluh lagu ke 10 tetap kebolaan dia na tama. Yaki ko kan nabi tak janji. Hadis serupa. Maka siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Makiro. Dia nak kada nabi tetami suruga maka dami bangungi bola ko suruga ya ko dia na sampaja na baci kulo Allah ka bolana dia to dia na tama ini kan maku ini tu ampai maka gapa kulo Allah ka 10 na maka pak dia na ya ko rewa kilo bolata dia tadapi bolata na latu na ka 10 apalagi ko tabala kulo Allah sama lam jadi kalau bilang oh cinampa dia na kan na 5 menit tu dan na selesai itu ko istana di dalam surga tapi kacapak na mier dia pernah curi dia alalangannya, pacalangi lala kubur. Ini tu sampai nasuri Nabi tak baca suratul Mulk, tabaraka. Sebab ia tu tabaraka patulung. Maka dia Nabi tak surah Al-Munjiah. Biasanya Al-Munjiah parisai dari asap kubur. Jadi kau cek nak kan pacalah kubur. Salah satunya suratul Mulk. Angka kau kita itu walupe senero kita itu kitab hikayat. Angka paboto tapi aja tali dasar paboto nah. Angka paboto ina iya na rewa lau bolana dia na tinro ko dia na baca tabaraka tapi paboto ya iya na rewa pole abotoran na baca tabaraka na pamatinro mak jenne ina baca tabaraka ina wani na amal kangiro sisan na mate angkay malaika inelo chalay mangaru ya suratul Mulk nasa ngaja mo chalay lang kakailalang nasa na paboto itu nasa coco ni tapi ang kaka iya naroon na malasaw lumalay nasa piko ni pala maka dari suratul Mulk iya ko mucalay taro na aja na patama kakilala na surat orang iya naroon ni po na po Allah Ta'ala maka dami ka chalay nang kaya suratul Mulk kilalang maka dari po Allah Ta'ala aja na mucalay iya to ko bab awal di Sunan Abu Daud pagka kita kembali itu Sunan Abu Daud di bab awal itu ang kami to nabitang kasahaba matinro yo kuya se na tanay naalay tu lapi-lapi untan makarami pala na unta naliuri nasading yang kataw mangaji pulok ko tanay yo puy di ka pa makarami seta ko makiro liu yo kuya se na kasina na kalinga ang kasak na pulilalang o pamakat de lari lo ko nabita na sa ang kataw mangaji ko tanay ilalang elaw inabita na so na baca suratul Mulk di masa nabi itu di Sunan Abu Daud ini. Jadi itu suratul Mulk parisai itu patulung. Jadi ya rota baca bahkan yang kena rambe atau pandrita pa hakiki itu maka nigi baca suratul Mulk na pananungangi denan ritana watak kalin. Namo tanay dito na melo solangi watak kalin at bacing suratul Mulk. Parisai. Jadi itu ampai pak tamal kan namo ya mero gandrusu oh ya rasa syafaat Al-Qur'an. Tapi aja to siya ditacuri maka da paboto iyaw na maka da taro di boto ko na baca suratul Mulk salama di dena ko dena ya batungan nakabatulan niya ro tayo angka artinya ini surah bisa menyelamatkan jadi syafaat itu
Ita gang kuliah ngi aja tasalay yaro ipalay di macoco kaci di menita aja to. Yo pidi maloloy ka dua mo pa ko dito mate malolo to mate mato. Yo pidi matoy kenri melolo de mungkin mate malolo. Cici di menita aja. Pas dia le nasaba mati to tawe pa. Mati. Yan ti ampay tuloy uwap palabang wani moro wacar mangi ko masjid raya makada. Iya ko dem tulle papasilin na ramanang 5 wattu sampajang ko masigi. Ci di sampajang aja tasalay di sampaja su. Ya ko dia patuloy lo mabere jama loro dia patuloy lo mabere jama asara sampaja subuh tak kan kuliah nang kita lo masigi bere jama. Nah sabab makade na bitani gini gitu mas sampaja bere jama subuh di masigi pada ko moto isi wani bujur maka sige lo na pengalala. Tu baraka na sampaja subuh na marajin na to subuh je pa. Magarajin. Pak emang ya tu nak kada guru ta Prof Buya Hamka. Ya komelo komita salang ya komalap pa ita Komita tahu mata pak lau ko masigi ko subuh. Pak itu ko malap pak ite bung kamano. Namu makan raja sadana tu kata bere tapi dia nak puasa. Kamana sila po ko tu mak baju baru. Makan dia ulut tuda tapi dia letu puasa. Itu kemana pak makan itu misalnya iya ko sapa tahu mata pak elo masigi ko subuh. Dia nang kata usogi masam pajas subuh. Isa kampung itu. Jadi salah satunya itu nak ada nabi tak. Memang pahala sampai jam subuh itu dari jamaah di masjid. Pada komoto isi wani ibadah satu malam. Jika dia tu lemoto mas sampai jam tahajud. Elo ni mak dari jamaah subuh. Karena itu terlalu pahalanya. Itu pentingnya itu sholat subuh. Tapi ya nak masyarakat dia itu nama gampang. Apalagi kau tulip tajam pada ye. Aja tersalai masjid gangkat tatean na liwat 2 menit makoko. Menapa ki mas sampai jam sunat suruh, sampai jam sunat isra 2 rakaat. Iyalay pangupu waduha si bawa alam nasrah maka day nabita pada kolawi umrah si bawa ya katalu tamah sempurna cicam ya lo umrah tahu pa alu 2 juta ikali talu ni gare iya kene tahu kiyo ko tiolo na masigi maka ni gini lo masa paja subuh dia nasale masigi la tu tatte an liwa 5 menit ya lingi dia asira 5 juta na dia ganon ribu ima depan notate 2 mau pinabakka itu jadi karena pahala jadi meto tu napita pahala itu baraka na itu kung kalolong akulino iya ko sorimon ritarongan yan tu ampay taw matewe lalaku guru ini angkalalan na rewa ci di banilaw may rewa masidaka yan tu ampay aja tamasike masidaka aja pa itu tanayang ito pa umurmu agam goreng yang kedua orang paramu inri pole muala peko batemu polengi kau belanjakan untuk apa itu orang parangnya 2 tu aku tanam pak dini aku tanam makan agak goreng ya aku tanam tu kinri pole muala ya agak goreng na angkat orang para makan jak pole na masalah capak na igayasan halala magalu tapi dia na pasu isakana icala itu angkat tahu makan jak capak na tapi majau luna igayasan asli abotoran dan mereka Mekah. Jadi katanya masalah. Jadi aja tak kada. Wah makanya ya mereka Mekah deh 2 pakutan anak kenrui pole agak goreng nih. Jadi aja tak kada makanya dan mereka ni umrah dan mereka agak pole na. Ya tidak nanya yang ijolo ya kau masalah pole ni pape memang ni dan ni terima lawon itu. Iya ko makanja yolo na nama capak ni papetoki. Ya tu rajina warang parang. Kita na yung kenroy pole aga mo goreng ni. Ini na yung makukuha pa din na naman sa sesa warang parang. Ule kenroy ya tu liya maniro capak na kita. Ulawas si lonjo-lonjo tapi dia nasusak ka na. Oh my God. Tapi dito gaga korapang. Mangka. Hati-hati. Jadi ya itu na yang imatu. Iya tayo sangiya tu. Salama ni. Putulay. Tapi pak bisa nangi ijagaiwi maka data pares saya oh kapole na warang parako ako ugorang ina tu nakala to pandita ya kung kapole mo ya sewe tapapasume man ni 2,5% tanya gitu sakka sitongan ilahati mi maka majasak ka supaya angke pertanggungjawabkan maka purame man ni wasidaka yan tu kung kabajuju mo mali baju baru mali na halala mo di tapapaki masampaja sija na sabay iti tanayangi mali ko waju kinri pole dina aga mo gorang puro pakai masampaja selesai maki itu sitongan apa foto itu papaki lo masigi
Gitu. Motoro ipake lo masigi. Makom itu usaha ka ginatapang kagunana. Kinatutong motot taliolo ya ko dupay ase de na melo ko anak na kunandri ko de na puraman resi baru. Baka magiriman de na pura na baca ipanggil tatte gimana? Aji jug gese de pura baca tahu. Kita makan aga mo goreng ni. Makiro dan ini semua diamalkan para ulama-ulama. Saya kira ia no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai ko Allah Ta'ala. Jadi ya dua ita jaga ya, tasapa ipamasino ko Allah Ta'ala, tasapati syafaat na nabita. Ya ko denu lo ko nabita, o ko syafaat na korang. Tausaha kanginan kasura tuli baca. Tumasampa jangan kasura puji alin na rotagan rusu. O ko Allah ni tajamu ya to na matero. Jadi rotapala ya pokoknya nasabang ya kung kasura ipuji si bawai tumato. Namoto to situ datu dengan itu tulis si bawa situ datu dengan ngokolino. Ya to tumato na si bawang ko surimon. Jadi aku tuliloki mak berejama mako si bama namuk itu matu. Si bawa ki. Makanya bersamalah orang-orang yang mulia, bersamalah orang-orang yang beriman. Nasa bama ipasilapo mato si bama itu paboto matu si bama tu ya tu. Si bama tu ya to gimpe si bama tu ya tu padangkang itu 5 curita dangkang itu si bama tu ya tu. Karena dia akan bersama dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Dia tentu apa yang makanya pun nabi tetap puji si bawa nabi dia kok orangnya nanti tahu kaya lek orang pilana. Ya lek orang makin sebab dia selalu bersama Al-Qur'an. Jadi aja tawano paturan makada angka mana mutu lalan na alit salamaka ngidi menira makada syafaat Al-Qur'an syafaat wija-wija syafaat Nabi Muhammad SAW banyak salawat dipegai yang penting makasihan itu syukur cuma komelo ki sampai kada kay makanja eta pasangkan makada ya ko maki watu pada ya watu masih kiri watu makalinga carama kure matu masa paja sunnah ya ko ele masa paja sunnah duha jadi kamu tu ibadah-ibadah makoro bisa dikerjakan saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.